Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Walang sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Ang talinaad ka, si Bibiag, dito'y barukong ko. Pinangarap umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiag na ka, to'y nagtugmukan ti riknata, asunata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adanggayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo, ti pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ti maudi apaset ti makalawas, apakasaritaan anapauluan. Katukad ti biyag. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. Masapol asong batan na, Amira. Hello? Lalakit si Mungbat. Hoy, asino ka? Apay asikat si Mungbat iti cellphone ni Amira. Nalaga kagaya mamakaliplipat. No saan mo amalasin titimag ko. Angam na saya at asaan mo amamon o asinuag. Mangan ag kutaap ka itikigtog mo. Salbag ka. Siyak tibot-bot ngam. Mapit lang. Kasla ni Daniel tinakasarita ka. Kasaluan na pasama kita. Hello? Hello? Inidip ng ti cellphone na. Kasladyak mamati ti daytoli. Al-alya ka din ni Daniel ti kinasarita. Ngam, apay nga daking kuha na ti cellphone ni Amira. Awakagak man ni madama. Masapol ang maamuan na dahito yung anaduktalak. Kalpasan na. Mapanak to iti balay da Amira. Kasladyak pa'y lamamate as ibibiyag ka anak ko. Nasurukan ang makatawan tinapalabas. Ngam apay nga italaang agpakaamu ka si bibiyag ka. Pakawan hendak kumananang. Ay, pasat da ito iti plano. Hey, Daniel. Ito intelligence report. At damay sa grupo amayat amang patay kanyak.
Aging ga ita. Saan pa yan napanagnagan? No adda pa kay naigan ni Madam Carmencita. Anya? Pinagparang ko na tayo kon. Para iti pagimbagan niya nanang. Amang ano may ramraman kayo? Ay, malagip ko. Injaya idi ni Madam Carmencita titulong na. Kapo iti pamati may nga ipupusay mo. Inay-ay na ti kasasaad ko. Taan anusak ti isasalog ko iti talong. Pasat ti panang kalob na iti aramid na nanang. Daniel, adagahin ka ti cellphone ko. Nangag ko itay nga adati kinasarita mi ti cellphone ko. Nanang, mabalin ka di panawan na kami pilangkin ni Amira. Adala pagsaritaan mi. Ay, sige, anak ko. Panawan kayo pa eh. Sige, nanang. Amira, siyakti ng sungbat iti awag ni Randol. Anya? Nabigbig ka din ni Randol? Asi bibiyag ka? Nadlaw ko itay. Anakigtot ni Randolph anak ang ngagiti boses ko. Nalabit. Naman na si bibiyagak, Amira. Kastaw na laki iti pungtot na day ita. Awisan na kumaitang aldaw iti rest house na. Kat namnamaan na itang aldaw nga aklunak. Isublik mo't lati cellphone mo, Amira. No umawag manen, sungbatang. Agda maglakit ni no asino ti lalaki asim mong bat iti cellphone ko. No apay nga dakan ka ti cellphone ko. Ibagamkan ko na tipod no. Anya? Numabutang ka amang ibaga itipod no. Agulbud ka. Ano, mabalin mat, asan mo asong batan? Oh, Ronto. Apay ngayong panalbaag mo tarikap. Apay. Apay din naksungbatan. San kayo ngagpanakil kanyak, madam? Uri ka sa ti kinapilag yun. Mabalin asyak tiga po na ang mabaliktad kayo. Anyat ibagbagam, Rantol. Asino ti kapong to? Impasigurado yung kanyak anatay ni Daniel. Ngam iti awagak ni Amira. Ni Daniel tinang sumbat. Anya? Nagalalya? Sana ka mamati at alalya. Kanda ito'y pati masabol ang mamo nyo. Awan ni Amira ay balay na. Kat? Kat? Anya kat? Iso makapunto ta ka. Ita ko mangal daw nga klunin ako na. Ngam awan iji balay da. Girl, I need you. I need your love. Ni Randolph ka di man nanday tao mauawag kan ka, Amira. Apay adi mo sungbatan? Kuha, Daniel. Amok na apay kabutang mo. Kahit mo ka di, asak man nanti mang sungbat iti cellphone mo. Saan? Siya kon. Hello? Nasaya ta sinumpatan ti awag ko. Sa dino tayan mo? Itating karim panakaklon mo kanya. Saan ang karikan ka? Kaya't nakapilitan ang mga klon kan ka. Uray amom asaan kang ayatan. Kapo iti daya, Daniel. Maag ka! Talasing ko titimag na. Si Bibiyag kayam. Sa dino tayan nyo? Lading itak. Jak mabalin nga ibagakan ka. Daniel,
kasano nung matuntunan na tayo ni Randolph. Amo matanti kinabilag ni Madam. Siyak ti pagpabasolad ni Randolph Amira. Mangnamnama ang aklo namon. Insaksakit ka kenkwana. Ngamiti dahi tagundaway, masapul asingirek ti subad dagiti kinaimbag nga impaay ko kenka. Ngam no sa anak nga ipangag, awan karbengam amangawag kanya kiti mami. Laksiden ka akabagyan. Sana ka naruam nga agpakpakaasi. Ngamita, umunakan maudi aguntaway, Amira. Sa dino tayan mo, kan talaga ka di si bibiyag ni Daniel? Apay di ka sumungbat. Hello? Mrs. Carmencita. Oh. Siyakti ka sarita yo. Apay kayat yung ang mamano sa dino tayan ko. Daniel? Sika? Sumsumgar ka di tidudod yo. Oh. Mabutang kayo ka di itibukod yung aniniwan. Oh. Apay kayat yung ang mamano sa dino tayan ko. Tapno niya. Tapno uloyan dak apatayan. Nadagsanday ta nga ipapabasol mo kanyak. Mabalid ka nga'y darom. Agparang ka. Pagustuhan kayo iti day takid daw yo. Makigtot kayong tulangan iti may sangal daw. Nga adda akon iti samo yo. Oh. Igam ko ti ebidensya. Ti pan nakainaigyo iti pan nakaisikat ti biyag ko. Awagak ti kinasaritak edi tapno trabahuan na ti pan nakapapatay ni Daniel. Oh, madlaw ko mabutbutan kayo, nanang. Iti pa'y lang amin akong kunakin ka anak ko. Napagkata ito'y asinaragyaw. At ayun dito'y Mindanao ayan tayo. Ang kasano no matuntunan na tayo darandal. Saan kayo madanagan, nanang? Adan pa malubos nga agbakasyonak pala. Rogyan yun kini Amira. Ti mangimpaki kadagiti arwatin nyo. Agbiyahe tayo inton bigat. Aniya? Adayo panunutan da. Nga ijay Palawan ti pagyanan tayo. Klaster kadilatan nga aglamlamang tayo anak ko. Aging nga awan ti maalak nga ebidensya. Tapno mabalod da Randolph kan Madam Carmencita, nanang. Agsublita inton ijay lugar tayo. Kat ikarik kada kayo. Agigkata ko na soldado. Naragsakak ko maamakang iti dayta. Saan talaga tinakam ko, anak? Nanang, agtalag kayo itilintag. Ako ag analagda a pader ti kayat ko adong paran. Ngamsan arumba nga ipakita tayo. Ti panagbutang tayo. Nasayat launay. Umas asidag direksyon. Kat amo kakasapulan ni Madam Tidakkel a kwarta. Iti panagkandidato na. Ngam adda kasukat na dayta. Biag da Daniel kanamira. Agalwad day siya kanyak. Pinangnamnamanak. Kalpasan na. Nusan lang naglembeng ti pamilya na. Nabayag ko man anatay da amin. Nasiputan ka pimanaw itinagtugawan nyo kinanang. Iso asinurot ka dito, Amira. Masyanak launay kininana binang. Nataanganan. Saan ko mamay ramraman?
Oray ti pamilya. Amok a may ramraman. Pakawanan na kuma. Nakasagana kag sakripisyo. Gapu itinalaw sa panagayat ko ken ka, Daniel. Agyaman nagtamaawatan na. No saan agapukan ka? Amang ano nagtungpalak ko man kini Randolph. Imawag ti may sa akabsat ko a lalaki. Kat ado ti na istorya na kanyak, may panggap ka dagiti babae ang nagbalin apasit ti biyag na. Girl, I need you. I need your love. Apay nga tang awagan nagpailang ni Daniel. Kunak no umay na kami. Danunan kininanabinang dito igit ti baybay. Hello? Amira, makaamu ka pailaan kininanang. Kadwag ni Major ita. At ano patag nga si Kasunmi? Daniel, Saan kayo aman ano dita? Mapan kami to dita. Saan ka basit lang na panaganos? Makasublita yun to ni J. Locos. sapay ko masya naklaunay kadagiti tatakal ko. Mailiw da kanya ko. Ay, may ramraman dan. Kapu iti pungtot ni Randol. Talaga nakabutbuting dayjay alalaki. No apay asaan na amaklon asaan ko akayat. Anyat kinunam. Saan nyo ama sa pulan ni Daniel? Sa dino tinapanan na? Sana mabalintay ito eh. Nay, mabuting kayon sa launa yan, madam. Sana dahil klase ti tao ti kabuteng ko. Ngam siyak ti mabutang. Awan tikas iti aganad. Diyak ka ti mabalod. Isu a pinasardeng ko pa ilang de operasyon. Anya? Amo ka masapol iti kwarta. Ngam napatag kanya ti biyag ni Daniel. Kastamot ni Amira. Ikuyog ko ni Amira iti papanaw ko. Kat oray bukudan yun ton tinegosyo. Ay, anak ko, sinarabo na tayo mata ti disgrasya. Ay, na. Salbagan day jay. Naimbag tanakabig ni Major Tilugan. Kitam ti timsagi tilugan. Ni Mami Carmencita. Ay, kasano nga ron tayo yan? Tinasayaat, dumsagak, kasaritak ni Mami. Saan? Agtalinood kailangan kininanang dito yung nagtilugan. Siyak ti dumsaag. Agkalma kailangan nanang. Awan ti pakaanan man tayo. Daniel? Itan ang mapanagnakan nyo as si Bibiyagak, madam. Kanapa yung nakigtot kayo? Saan ka di akayat dak ang makita? Kaduam ni Amira? Juan, nagawid kami, tanagtulagan mi. At dito'y kami matlang nagkasar. Pinatga akong tikid daw dakin nanang. Nagikata ko na soldado. Tapno agbyag kami anatalinaay. Anya? Kasta? Kansaan lang ani Amira ti kadwag. Kumita kayo itilikodan nyo. Rap-rap a soldado? Anya ti kaya ta sa windet oy? Pasensya kayo lakuman, madam. Dandani tayo nagdidinong par. Uray, tasana nagrumyadan tilugan nyo.
Sana mabalinan ni Daniel di mangikasar kini Amira. Anyat mabalin mo, Randolph. Ni Daniel takin nobya ni Amira. Madam, anya ka di tinagtulagan tayo. Ikuyog ko ni Amira, iti papanaw ko. Makamuka no anya ti kayat mo aramidan. Siguradong lang nga saan ka may sagmak. Siyak? May sagmak? Ato ti kwartak. Nabili ka. Mabitlang. Apay ang mabuting kayo matan. Ti panangabak ko iti eleksyon, ti pampanunutek. Makamo kayo. Noon ay tarayan nak ni Amira idi. Sanak ang maitarayan ni Tana. Maudi apalagip ko ken ka. Saan mo kumangay palubos sa babae ti mang dadal iti biyag mo? Makadlawak at talaga ka na kayo. Mapanak man lang. Makamuka, Randolph. Isalakan na bagpakita. Tiyak kaya't ti mapalod. Kang runada. Tiyak kaya't ti mapaay iti rapaap ko. Daniel, sungbatam ti awag ko. Kuna dagiti kakabsat ko. Ngada ka ni Randolph Iterwar. Kadwa na dagiti pasurot na. Nag-text ka niya kitay. Nga ikuyog na kano iti papanaw na. Dita. Nakadanan ka din ni Randolph dito balayo, Amira. Ada kano Iterwar. Madanaganag. Nag-text ngamin kanya nga itugot nag iti papanaw na. Kat sumurot ka kadikan ko na. Daniel, kasapulan ka. Sa dinutayan mo. Ada akti ti balay. Kasarsaritak ni Nanang. Agdandanag. Bye-bye anak ka di. Ay ayatan ka unay, Amira. Laglagi pang kumaday ta. Ayatan ka mat, Daniel. Awan mo't langan ti mauray ko amang ilukat itiruhan. Anya ti kay dasawan. San na mapalin? Awagak ni Amira. Sino ba dito yung disturbo? Hello? Anya? San ang mabalinday da? Masapol ang maala ko ni Amira. Lugan dagiti pulis. Anya ti kay ta sa munday ko eh. Daniel! Saan ka nagsangit, Amira? Kinamagan dagiti pulis ni Rando. Kalpasan na nasa ti bodega na. Anak ay lumangan dagiti droga ken armas. Uray ni Madam Carmencita. Nakamagmatan. Kunang no saan tan amalasatan dagiti apan nubok iti biyagta. Ada pagpatinggan ti amin. Agbiyak tayon ang Natalina ay Amira. Kas inkarik kada kayo ng Nanang. Agi kata ka soldado. Agi amanak, Daniel. Amira. Napatagtiki na soldado. Uray day ta tinagbalin amit sa itibyak ko. Ngam napatpatag ka kanya. Girl, I need you. I need your love. Ditan papagayam, tinaggibusan ti makalawas apakasaritaan ditoy. Sonata ni Ayat. Nagparangan dagiti artista tayo iti radyo hakas kada. Geraldine de Sumala,
Leti Astudillo Aquino, Lubimin Aquino Sr., Resty Camba, Ken Janimar Alasaas. Musical scoring, Jimmy Garbin. Sound Master, Resty. Isursurat para iti radyo ni Delphine Dumayas. Direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. I need your love each moment of my life. The memories shared together. Slice bread ket imuna ana aramid babaen iti makina ket nailako idi 1920 babaen iti Chillicothe Baking Company ijay Missouri. Kasano nga apektaran ti teknolohiya ti biag tayo. Ti napalalo nga involvement ti social ken kadagiti mobile devices ti posible apuon ti psychological ken physical issues kas iti panag-strain ti mata ket marigatan nga agpokos ti panunot iti importante at trabaho wenno responsibilidad. Adupay dagiti tumaod a problema ti salunat kas iti depression. Tati sobra a panagusar iti teknolohiya ket dakkelmet iti impact na iti panagdakkel iti ubing ken agtutubo. Ang mga mata ay pinakamalagang sensory organ ng tao. Kung wala ito, malaki ang mawawala sa kakayanang mabuhay ng isang tao, kaya dapat lamang na mapangalagaan at hindi mapapabayaan. Narito ang maaaring magsilbing gabay sa tamang pangalaga sa kalusugan ng mata. Kumain ng pagkain na mabuti para sa mata, laging magsuot ng sunglasses, gamitan ang proteksyon ang mga mata, iwasang magbabad sa telebisyon at computer at regular na bumisita sa doktor. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Awan kasping tinadarisay nga ayat ko, Jonas. Sinalimat mo tagtindaton mo nga ayat. Eloisa. Ngam apay nging kalang nagulib ka! Pakawanan nakuma. Baliwak ti agkari. Manupay akari. Saanan amasabsaban ti rumrumsik agkura iti parukong ko. Risi. No nabanugan ti puso agubwayan ti kinagulid. No aglupuyan ti bagi iti panagsagaba. Dinto nga tarumkwas ti risi ti maarunan agura. Papagayam awisan da kayo amang tarabay dito'y nobela anapaulwan. Risi. Nobela ngayon surat ni Nestor Marcos. Iti direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Production Supervision Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Receive. Di napalabas, binili ni Jonas dito niya nga awagan na ni Eloisa, ta ibaga na nga aganad, ta adag pang panggapanan kenkwana iti dakas.
Amo matlatan ni Mayor Solomon ani Doña Candida tidakdakamatan ni Jonas. Nakapungtot ni Doña Candida ta saan ang nagbaligi ti hard killer anang ilikida kini Eloisa gapo ta na irot ti seguridad daytoy. Gapo iti dayta ipaspasubli ni Doña Candida tinaited ng advance payment ngem nagkadkad ti hard killer. No pay kasta nakunana ang mabalin na nga isubli ta dumawat iti dakdakkel agatad kada Mayor Solomon akasukat ti panangibagana iti bili ni Doña Candida. Iti panagsubang manen dagiti agina at Jonas ken Doña Candida na ibaga ni Jonas iti nana at apno naragsaken daytoy mapukaw langan. Ket ita papagayam at tuyon ti tuloy ti nobela na paulwan. Risi. Saan, Tonyak? Jack ipalubos. Anyang rot ti kayat yo, madam? Ti masurot ti kayat yo? Wano matay ni Senyorito Jonas? Anya? Anya, tinapatpatag kada kayo ita. Oh, Madam, saan tayo ka di ba yamabaan? Maladaw kayon. Sige, Tonyak. Sikapay lang ti makamo diti balay. Mapan kamin. Wan, madam. No adadakas nga aramidan ni Senyorito Jonas iti bagina, iawag ko kada kayo adagaws. Anya? Wan, madam. Sino nga iti kadwak amay ni taray iti hospital ken kuana no paltugan na ti bagina. Anya? No siyak ti mangabak abi si Mayor. Awan sa baling aramidek. No di ti mangpasayaat iti panagbiagyo amin ditoy. Awan to ti marigrigat at taga San Mariano. Baknangak! Kat isuro ka ito no kasano ti pagsayaatan nyo iti biagyo. Tapno bumaknang kayo batakas kanyak. Madam. Ikari ka ni sa pataka parang ayot ti biagyo amin. Madam. Oh, apa ito? Diyo ka di makita. Nagpapanawan na kiti tao. Anya? Awan pa isang napulo na kiti nabatin. Sinalbaga. Ikay nawarasan may amin idan iti merienda. Naging inot dan na nagpapanaw. Takiti awanan bain. Uncle, ni Insan Eloisa ti sumarunong agbitla. Wan lito baraw. Malpas kumantap no. Nay, anya day jay. Adda putok, Uncle. Ay, Diyos ko. Anya day jay. Adda nagpaputok, Uncle. Mapantayo itinugan. Insan, amangan no si katirantada. Counselor, mapantay tulugan ni Papa. Naimbag hindi na bulletproof. Talaga adidak sardangan. Saanan ang natuloy ti meeting da abanse, friend? Nag-aawit din dagiti tao. Wen nga rod, friend. Ngam ko na dagiti tao. Uray saanan ang natuloy ti meeting. Nalpasan ti eleksyon. Sapay la kuma, munig, friend. Tangruna kat naggatang da kanu iti butos. Wen, ngam masiriw itan dagiti botante. Awatan dati kwarta. Ngam timot lakay kayat dati ibutos ta. Sapay la kuma, friend. No pa'y kasta. Adamat lata siguro dagiti agtungpal. Ngam manmanulaang. Dagiti lang siguro mabutang. Taada ka nung aminayo na apang ta. Day talaang ti parikot, friend. Ngam manmanulaang dagi giant, friend. Siguro, manmano at talaga ti agtungpal. Saan ko maklon da dyan na pasamak dawal?
May nga insulto. Talagang awan namnaman sa madam. Anyang awan kat kunayo nawarasan nyo ti danda ni amin nga umili. Awan, madam. Akuray ka man, Dawal. Madam? Waras yung kadimot la amin ti kwarta ngayon ko kada kayo nga iwaras yung. Wano, saan? Inwaras mi, madam. San kadingin niya wag pa ni Miro sa lumahon. Nga dabigyo kas kadaladawan. Anak ala da ba iti panagyawat may iti kwarta. Apay nga roda kas jay. Man-manula nga roden timbay nagtapanaw da pa eh. Sige Dawal. Dahil ta panagmanyom dyan si kaswam tasong batak da ito eh. Ewan, madam. Hello? Sino ka? Anya? Sana natuloy ti meeting di abansi da Don Gonzalo? Gaputada na tilida nga da paltog na? Sige. Bye. Oh, salpag. Noon niya la di tante pagmamalasan. Abay, madam. Masin reyay. Kinuntak-nak ti may sa hard killer na tilew. Anya. Kasano na da? Mga no, agkotak na yay. Sana babalik. Sa bagay, mabalin ko na tapak-lipakan. Sige, Dawal. Partakam diyak pataray. Kaya't konti makadanon ni Jabalay. Kalma kayong tatang. Awamot dako sa napasamak ka niya. Nasakit-lakit day tinakom ni Doña Candida. Ket saan nakasardengan. At danto pa nagpatingga na tatang. Saan kayo madanagan? Anyala unay ayati nagbasulan tayo kenkwana. No panunutan, isaw tinakabasol kadata. Wanyar tatang. Pudno day ta, ngam. Bayan nyo? Natiliw da jay. Kat nakita da iti record na amay sa a hard killer. Diyos kao, asino nga raw din ang tangdan kenkwana. Madamat investigasyon tatang. Bareng mapagpugno da jay ataw. Kat madusa no asino man ti pasurot ti sa iro. Kuma, anak. Patyak nga aging gaiti saan amatilew. Wano, maamuan no asino at talaga ti agpangpanggap ken ka iti dakais. Wen tatang. Sapay kumata mapagpudnuda no asino man dayjay. Personalan ng daytoy. Dawal, anya pante napasama kan takas ta unay man ang tipungtot ni madam. Nagtatopato ti parikot. Wino sana nasaya ta napasama to niyang. Anya? Umuna, man-mano ti napan iti maudi a meeting na. San lang aday ta? Ha? Nagpapanaw na pa ay at dinalpasan nagdiskurso ni madam. Anya? May kadwa. Natiliw ka no ti hard killer at tinangdanan na amang patay ka ni Luisa. Ha? Hino kasta. Pudno tinangag ni Jonas kan madam iti panakisarsarita na iti dayjay a tao. Wanto niyang mangrugi na makarma ni madam. Sapo. Naimbag man. Tanatiliw da. Nadikot. Uy na, kasano nga tanong nagbaligi anang patay ka ni Eloisa? Saan nga palobos ti Apo ang mapasamak na dato niyang ngamindakas ti banggap ni madam. Nastrak samot to niti sa iro ti utak ni madam.
Saan na kuman ngaglino ko Donya Candida? Anyo, nadagsan day nga akusasyon mo kanyak, Mayor Solomon. Agsagana ka Donya Candida. Oras na nagpuno na yan, tao asikati ng hairken kwa na, paibalod na ka. Anya, siyakti paibalod mo? Wan, nga may bagakan ka Donya Candida. Aklo ni mo, di pa nakabak mo. Akayat nasawan, saan nga minabanag dito'y rabaw tinagakat maggatang iti pirak? Awan sir biti bagpagam, Mayor Solomon. Kasla na dalos ka matatao nung sarsarita ka. Anya? Nalipata mo tinapalabas? No asa dino kat aramid mo man. Wan, podno, ngam nakamir sa kon. Agam siga, tong palbiag tigura miti may sa tao ken kinasairom. Diyan mo siguro ni Donya Candida ken makilganak. Gemalas na laan. Insan, nagsaran dagiti voting precinct. Ket suruin kan. Saan mo pa'y ama ibaga, insan? Aging kay iti saan amalpas ti proclamation. Sa bagay, ngam amin atapik dagiti tao. Ket ibagbagada asi kakano ti binutusan da. Imbes ani Donya Candida. Bakit kanon? Ken iso ti atapan da nagpanggap kada tayo iti dakes. Ken atapan da nga iso tinangtangdan iti lalaki nga adapaltog na. Ken atapan da a hired killer. Nagdakas at talaga. Pudno tinyawag kanyak nito niyang. Nga adda at talaga agpanggap amang patay kanya. Ket nilakit di Donya Candida tinadakamat da Jonas Cantonyang amang gandat iti biyag mo, insan. Tsaklaang kayat adumakkel pa'y tiriribok, insan. Nupalutputun daan na imbag da Tonyang ken Jonas. Agyamanak tawan dakas ang napasamag ken ka, Counselor. Jonas, agyamanak iti palaag mo, babaeng kito niya. Saan ko akayat nga dadakas ang mapasamag ken ka, Eloisa? Uray saan na ko nakayat? Tarigagayak pa lang ti kinadalgad mo. Agyamanak. Agan-anad ka kumaakanayon, Eloisa. Counselor. Agyamanak. Nasaysayaat ko mano bagbagaam ti inam. Tapno sumartingan. Uray saan mo nga ibaga? Kanayon abagbagak. Ngam no talaga adi nagtundenggan. Ket maibaba inti pamilyami. Amang ano sa anak ton ang makapagpanunot iti nasayaat. Ket kay-kayat ko pa inti mapukaw iti lubong. Anya? Ni mami amin tiga po amin dagito'y apaspasar kita. Ket awanan sir-serbi ti biyag ko. Kalpasan na. Kastapay ti aramidan ni mami. Sorry, Jonas. Lipatan na kuman. Talagang awanan plano ka makisinubyan ken ka. Saan ka ngagdanag? Uray narigat. Ikarigatag nga awatan ti kinapudno. Tinagbanagan ti relasyon ta. Maawatan ako ma. Ngem, di na ko maamot konsensyaan. Awan basol ko. Ti inam amata pobre ti akin aramid iti amin. Wen, katkas iti nakunag. No saan kunto na masarkad ang tiriknag. Nga awan mariknag apa nang ipatag na kanyak.
No tilatan bukod na arik nati masursurot kan napatag. Agraman sa Nikwana. Saan ka kumangagbali na maag, Jonas? Diadal ka? Wen, diadal ka magdidipanagkunag. So, saan ka kumangagpanunod itidakas? O sige, baliwan tanto teg sarita. Adangamin sa nga ili. Bye. Sige, bye. Nuan niya ti imbagak kini Eloisa. Aramidag. Anya ti Madam Magdawal. Nang rugi ka din ti counting? Uwan, madam. Narukyanan. Kasano nga rod? Kadagiti siya nga kasota baluta na basa. Katadamat. Anya? Dapat siya nga pula-puto siya, madam. Katnubinda ka ni Luisa. Anya? Kastamat lang kadagiti na dumapresento dito yan, me. Kasano na pasamak ti kastadawal? Naglawag, madam. Sanda kayo kayat. Saan ka di anabunungan da iti kwarta? Wen, ngam inala na ti kwarta. Ngam sanda kalatang imbutos. Mabalinda ito eh. Hindi kami napasamak sa kway di eleksyon. Kinang pagkaro iti sitwasyon. Kanasanda na ngayon ka na kayo, madam. Anya ti kayat mo asawan dawal? Napa, di simpatyada ka ni Lucia. Kapoy di pan nakatambang na. Kanti napasama ka ribo kiti maudya meeting da. Ano sa dino kat natiliw ti hard killer atin ang danan nyo. Sinalbag. Kinapari ko tapadanan nyo. Kati hard killer, madam. Ang mga noy baganad na kayo din ang dandan kinwanan nalpas. Anya? Tunyang! Magdiag ka pa diti danom! Wan, madam! Mabit lang! Darasab! Ay, ato yung tinuman niyo, madam! Anya ti marik na yo, madam? Ay, Jack may ladaw ti mariknak. Ako piti barukong ko. Kas maulaw ako. Jesus, ipanda kayo iti doktor, madam. Jack maaklon ti impadamag kanyak ni Dawal. Ang nangamin tayo, madam. Iti sa nga gaso tabutos, sa nga pulo kadula ang tibotos ko. 90 kontra kanyak sa nga pulo. Yehey! Woo! Tunyag! Madam. Sulbag ka. Pakaragsakam launay dita. Kaya't buta papanawin ka dito. Tamat lang. Madam. Jack Macklon dito. Katagsag ka na dito nga Eloisa. Saan ko asar na ganaging ka iti sana mapukaw iti dalan ko. Anya? Iso nga. Tunyag. Kopit ti barukog ko. Maulawak. Ipanda kayo lang ni di ospital, madam. Nakaawag ka man, Tunyang. Wan, kanselor, friend. Agdaag dito yung ospital. Ha? Apay, anyat na pasamakin ka. Saan na siya? Ni madam. Na-stroke. Anya? Naimbag ta na igmaadakos. Ano saan? Amangan na malamaya na. Ha? Apay, anya tinapasamak. Impadamag namin ni Dawal, ang nagdakkel ti baot tiyo iti butos. Di na maklong nga abakong. Anya? Sige, kanselor. Dayjay laang. Bye. Bye, Tunyang. Tatidakas na no dakkel unay ti panagtalag mo iti bagim. Nang runa no pagtangsit mo ti kwarta.
Anya pa'y ti mapasama kiti daytoy apakasaritan. Gagayem di uliway na denggan dagiti sumarsaran pa'y apasat ti nobela anapaulwan. Risik, nobela ni Nestor Marcos. Isursurat kaniti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot mat kada kayo, ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nakaaramid dagiti scientista iti nanoglitter akasize iti human blood cell. Inaramid dagiti researchers manipod Cornell University ti basit a musical instrument babaen kadagiti crystalline silicon ket inbagada nga isu iti kabasitan a nano guitar iti lubong. 10 micrometers lati katidug na dagiti inem nga string na ket 50 nanometers wenno 1,000 atoms wide. Ket no man pay nagraragsakan da nga inaramid kayat da nga ipakita ati teknolohiya ket mousar ti fiber optics a display sensors ken electronics. Amuyo ka di nga ti utek ket mas aktibo no maturog ka saan ket di ano nakariing ka. Oray marnekan ka ti turog, ti trabaho ti utek ket saan na maturog, ngem ket di aktibo ti trabaho na kabayatan iti panangiprocess na kadagiti subconscious thoughts wenno dagiti tagtaga-inep wenno imahinasyon. Kuna ti National Geographic alerto ti utek no maturog ngem no siriring ka. Amuyo kadi nga dalinteg nga Republic Act 10627 wenno Anti-Bullying Act. Daytoy alinteg ket applicable kadagiti school-related bullying, ti student bullying in particular, ket sakupen na pay social media. Namibia, tinanib desert anangalaan da tinagan daytoy apagilian ket isugayam iti kabaakan a disyerto iti lubong ta 55 million years old nan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Patayan na kay amin no di kay tong palit pa kayo san me. Pasabtan tayo ti pala. Patayin tayo. Awanan ti maramidam. Kukwakan. Esmeralda. Saan? Ibatanak! Ibatanak! Matayak pa yung mo nasakbay ng baligi kayo di panggap mo! Sino ti... Kabalyero? Kabalyero. May sa kabiktima aganggan na iti imatang dagiti buklis amang irurungan. Pagbutbutngan dagiti tao nga inapunan ti demonyo. Amang ipagarup akukwadan ti amin agundaway iti unos ti panagbiagda iti daytoy alubong. Kabalyero. Estranghero nga awan sa bali apanggep na nudi timang paksyat kadagiti aglablabes ken awanan konsensya. Asino ni Kabalyero. Papagayam masumbatan daytoy asaludsod. Babaen ti diyo panagliway amang tarabay ditoy sa balimanen a nobela nga inkam isagot kada kayo. Kabalyero. Nobela ken babaen metlang ti pluma ni Delphine Dumayas. Iti direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.
Ti napalabas, napilitan ni Esmeralda anak ipinaltog kadagiti gwardiya iti Villa. Iti panaglibas na, nadalapos na ti atiddog alanot. Simmublat ni ambot anak ipinaltog kadagiti pasurot ni Brandon nga indaulwan ni Gabriel. Nagpungtot ni Doña Margarita taim pagarupdaan ni Bruno tinangraot kadakwada. Madanagan ni Nana Susana anang riing ken Ama Emiliano idinakangagda iti danapag ti kabalyo. Napilitan ni Esmeralda anang istorya kadagiti dadakkel na ti ipapan na iti Villa ngem saan na nga inistorya ti sibubukel na pasamak. Iti panagmaymay sa ni Gabriel anang sarak kada Bruno nagkita da ken Esmeralda idinto abinalaagan ni Brandon dagiti trabahador asaan da ang makikumplot iti kabalyero. Ket ita papagayam adtuyen tituloy tinobela ana pauluan. Kabalyero. Nabayag lang agpaiso na jak nakaumay iti da ito'y apaset ti asyenda. Nagado amuyong. Paborito ni Senyora tinalom abunga ti papaya. Naduma-duma pa iti klase ti saba. Mamatag ti bunga na iti saba. Ano di dyan? Andiyan na dyan pa! Ano ka no tao? At ang atay may nagbasak-basak ti da iti apaset ti asyenda. Ang masinaw. Ay na kaya! Tamaw dyanan na! Dadimtang anak kabalyo. Kas nagmay-may sa akin. Ni Bruno ka daw. Ina! Ang pinaltugdaan. Nakabutbutang launa yung dagto'y amapaspasamak dito'y asyenda. Apon gaya man da Bruno. Nagbalinan ama nagdakdakas da ito'y apasit kay asyenda. Kagadwa! Asa iwan nyo dagiti agpurpuras ka dagiti prutas. Tatlo sanda may ramraman. Kumlog kayo! Matayak iti nervyos. Naira na laki na nga agrarangat ka dito'y. Ay, Diyos ko. Kasi ang nagkuma. Yakpay kaya ti batay. Ay, kasta una yan ti panakadari puspus kaw itiling ay nabalug ako na. Ay, dandani pa yan aglegsay ti ay ngam hawan pa'y nagabat kan Senyorito Brandon. Sumagmamanulaang timang bambantay kada kami. Nisirit tinangida ulo kadakwada. Amangan no sapsapulin da ni Bruno. Kanda giti kakadwa na naglibas apimanaw iti Villa. Oh, salbag. Nalibasan na tayo ni Bruno kanda giti kakadwa na. Nagalistilo ko. Nagalistilo talaga. Oh, nanabarang. Dandani kami na iramraman. Kada kayo, tita. Kumusta kayo? Awan matla tinasugatan kada kayo? At dala nagarumyadan ka na kami. Kasanon da ito'y kabat. Awan tinaburas may. Saan nyo nabasol da ito'y nanabarang? Hinibos da Bruno ti bunga dagiti moyong. Agbisin dala una yan. Ano, dagito'y nagbabasit na bunga di papaya kan mangga ha? Barang, insal-sal mula kumandit ang ngiwat mo. Senora, inibus dagiti tulisan dagiti bunga dagiti prutas. Tonta, tanya tulisan ti kun ha.
Podno ti ibagbaga ni nanabarang senyora. Ni Bruno, kandag iti kakadwa na ti ibagbagana. Aniya? Ni Bruno? Danda ni ak natalimu daw iti nervyos ko, senyora. Kinarangat mi ida. Angam, nakalibas da. Inutil kayo kadi. Manudala ang idinto dagado kayo. Umay ka dito eh. Sikati makamo ka dagito kabat. Inutil. Nakarangit yun lang arudan daya Bruno kandag iti kakadwana. Impalubos mo nga bakan na kayo gabat. Kaya't mo tapatayin kalangan, ha? Senyorito! San ko akait amang ti panagkalintikam gabat? Mawatam? Ha? Diyak kaya't ngagkarika no di mo tumot lang matungpala. Umay kamanlangan. Daitapag ka itagdan. Saan, senyorito? Saan dak kumapatayan? Pakawanandak. Ikandag iti sa bali akong tawa. Anya akong tawa yung ibagbagam. Diyak kahit isaloy apasurot. Anya ka, baklang nagpagpakasa kanya. Ha? No kaya't mo tagdiagpay. Lumaban ka. Anya? Senyorito, dandani kami. Magtang itiagdan. Dahito ka din ti kalibusanak. Ay, senyorito, masyan kayo kinigabat. May isa ka pa yan. Salbaga man nakibiyang ka. Dandanin, naibatan ni senyorito. Pumanaw ka dito yung magbagatan. Dandanin, nag-itiagdan. Ijakpay kaya't ni matay. Masapol amay karikatak. Ibumaba dito yung agdan. Galos usag. Nagpapapa. Masapol akong putak. Iti pasamano ti agdan. Usarak ti nabat-bati pa'y apigsak. Apan iso ti idadating mo, Esmeralda. Mabisinak launa yan. Pasensyahan nyo lang. Tinaitugot ko ngayon luto kasi daan tayo. Nalabsak na kita iti bakir. Iti pananggapok, iti katurudan. Tinapatag kat adda ipaunag. Narwama kon iti rigat. Sipud pa'y ubingak. Nadlaw mo nga ta aso magmamanula ang dagiti pasurot ni Senyorito Brandon amang bambantay kada kami. Saan kaya mo imay ni Manong gabat dito'y tatang? Nagkita kami di katurturutan. Nay, anya ti inaramid mau ijay. Kinunak, bareng numaranaak ti kabalyero. Esmeralda, saan tayon akasapulan ti kabalyeraw? Kabailan tayon alabanan ti bilag ni Senyorito Brandon. Tatang, amang namangag da kayo dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Kandi ako na anday ta. Dakal ti utang tayo na imbag anakam kan kuana. Malaksid day ta. Adda ka di pa'y sabali agapuna. No apay nga isakit mo day jay akabalyeraw. Agpada kayo laki ni nanang iti pampanunoten tatang. Di kaya't ko kumapagsaritahan tayo. Kat noan niya ti misteryo anang balkot iti kabalyero. Asino talaga? Anyat pa kainaigan na iti Villa? Kat apay asaan nga gargaraw? No saan ka kumaton tabarang? Anya ngamin ti pakibibiyangab. Isakit mo kit din da dya gabat? Di ka pa ilabayan na matay. Senora. Padasab ti agsao, tanakarkaro ti pamayakan ka. Bayan yun, mama. Oo. San yun adangran? Makanayin di pa nang tungpak yung kwana. Ngayon balaagang kasi kaabakat. Makaraman kayon tuman kanyak. Senorita,
Mabuteng kan nga sao. Mabuteng ka madang ranmanan barang. Gapo iti panakibiyang mo. Tinungpa ka. Kat na batak ni gabat. Nunat nag iti agdan kat na tayo basolyo. Sa bali manen ti malagip ko, Brandon. Saan ka dia biniling mo ni gabat itay bigat? Amang idaulo ka dagiti tao ta sa pulad da ni Bruno. Wen mama. Ngem nakisina ni gabat. Iso anakadanon iti nagrarangitanda kada Bruno. Yawanan ba'y na Bruno? Inibos da dagiti prutas. Agbisindan mama. Kasla makikita ko di pagtungpalan ni Bruno. Matay da itibisin. Kat makita tayo tulangan anatayin dagijay. Katurayam laga na matay itibisin. Dahi tatibanag ang naliwayak, mama. Mangibauna kiti mangbantay iti kamuyungan. Uray 5 dalaan. Nakapuot kagaya magabat. Kumusta anti marikrik naam? Nakapsutak pala nanabarang. Kasla naadasa nakitipigsa. Agyaman at gayam kada kayo. Nasakit pala ang tirupak at tinumpan ni Senyorito Brandon. Nataksan tinakulap na. Gapo iti panangtong pa ni Senyorito Brandon kada kayo. Naibatanak. Amang ano, intapak na kuman iti agdan. Ni Bruno ti kanayon amanswan ni Senyorito Brandon. Si kamatan ti insublat na. Namin adumatan adin ang ranak ni Senyorito Brandon. No da pagbiddotak. Numpasol ni Bruno daytoy. Pumigsaak lang. Ano pagday jay asinalpag. Naglabas tinang malam asa na nagparang dabanong kambat kan Senyorito Brandon. Nakapimpintas kumaagundaway, Esmeralda. Tatang. No iti bilang dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Kabailan tayo ida aparmagain. Ngam saan tayo nakasagana, tatang? Kan may sa, numabalin. Saan tayo kumamansaan dagiti ima tayo, iti dara? No saan tayo apumatay? Anya nga rod ti maganab tayo. Agbalin tayo nga adipon latan. Tatang, saan nyo kumaapanunutan ti pumatay? Ay, sige. Agawid tayo nga rodain. Ituloy tati agsarita ijebalay. Kisi imamon dadamyan kenteban, tago-umong tayon. Tatang. Saan arumbang analuk ng tipakinagam mo, Esmeralda? No ti kabalyero ti pangnamnamaan tayo. Jakla amon. Nadlaw ko itay, ti dadatang dagiti kakadwag. Abinaon ko amang sapol ken ni Bruno, ken dagiti taon. Saan da nga taan nasagang ti ayop. Sa dino nga ta tinakadandanunan. Makapigsaak tumat nga taninton bigat. Ipamaysak ti manganop ken ni Bruno. Day talaang numakadanon da iti karubang asyenda. Malagip ko ti maysa a pasurot ni Don Servando. Kaskin ni Doña Margarita.
Naranggas mat ni Doña Celedonia. Agpapada amin nga sintero. Anya nga tati pampanunutan ni Senyorito Brandon. Maipanggap kanya. Saan nakpaya kinasarita? Gapo, ta sa anak pa'y amakapigsa. Saan ka kumapaya kaya takasarita, Gabat? Agpapada kayo nga inutil kadagiti kakaton. Daya kiti na Bruno, ti pagsakitan ti ulok. Napigsakton inton bigat, senyorito. Ipamaisak asapulan ni Bruno. Amukon no sa dino ti pagsarakak kadakwada. San ka nga ginlalaing? Amom no kasano ti kinarungsot na. Saan nakita dagiti kakadwak ni Bruno? Kat sinawar dati si bubukal nga asyenda. Saan nga taan nagkamang da iti asyenda Servando kan asyenda Celedonia, senyorito? Kayat mo tapot den ni mamati dilam nasinged agagayim na dagijay. Adamok amay sa akadwa ni Bruno kadagiti pasurot ni Don Servando. Ni Kubing. Mamit lang. Dahil atidog tibok na, ken atidog matiropa na tibagbagam, dahil kanayon ang mga apros itinarasay nga iming na? Isong agpaiso, senyorito. Oh, apay Brandon. Siyakto lang at atibang manso iti dayjay agkabat. Apay ngay ramraman na dagiti gagayim ko nga sendero. Awan ti dagas na no agdamag tayo kadakwada, mama. Oray siyakton, ti agdamag may panggap kini Kubing. Oh. Nasaysaya at nagsasango kami kada Don Servando kan Doña Celedonia. Iso nga ibagam kanigabat asaan nga dardarasudos. Anya na diyan nga rimbangaw. Rimaot sa manandabro, no? Anya ti mapasamak iti dayta gundaway. Papagayam, di yuliwayan na denggen tituloy ti nobela anapauluan. Cavaliero. Nobela ken isursurat ni Delfin Dumayas. Direksyon, Luvimin Aquino Sr. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.